odazivu. Ovo je treći program. Ovo je treći program kojim Gradska knjižnica i čitaonica Metel Žegović Varaždin obilježava Dan grada Varaždina i 500 godina gradske vijećnice. Knjiga Urbane transformacije, kvartologija, Varteksovo naselje Bronx, autora Marina Čilića. Malo sam se više bavio stolcima pa sam pogrešio, znači naših Marina, Ljubomir Kerekeš i Krunoslav Kruljac, varaždinski novinar i publicist. Malo je kvartova u Hrvatskoj koji imaju svoju knjigu, a varaždinski kvart Bronx ima čak 3 knjige. Evo samo da vas podsjetim, Jagode na šlagu, kronologija Jagode na bunkeru, kronologija jednog odrastanja u Varteksovom naselju, koju smo 2015. godine predstavili u našoj knjižnici, i zatim o Bošku Kanotiju knjiga također o našem naselju Bronx. Te dvije knjige više govore o ljudima, a ova knjiga više govori o zgradama i naselju, kako se gradila plava zgrada, kako su se gradile ostale zgrade. Danas, ja sam stanovnik tog naselja, postoji jedno 15-ak kuća privatnih, a sve ostalo će s vremenom za 10 godina biti također u tim urbanim transformacijama. Evo, zahvaljujem Marinu na tom iscrpnom istraživanju. On je mnoštvo knjiga proučio, arhiva, neobjavljene fotografije, uložio je vlastita sredstva i trud i nadam se da mu to nije posljednja knjiga, da će isto kao i naš Kruno koji ima 5 knjiga u Varaždinu koje su sve rasprodane, dalje nastaviti sa svojim pisanjem. Oprostite mi, malo je bilo prepuna dvorana, bojao sam se da vas neću sve smjestiti, a i moramo paziti na statiku i još jedan put hvala sve. A sad budući da se radi o programima grada Varaždina, naš gradonačelnik Boselj, nekoliko riječi o kvartu. Evo, hvala lijepa. Da si držao mikrofon bliže, bolje bi te se čulo. Evo, zaista ne sjećam se kad je bilo ovako puna ova dvorana naše knjižnice i drago mi je da ste se ovdje okupili. Cijeli tjedan obilježavamo sutrašnji dan, Dan grada Varaždina, Dan Svetoga Nikole i izuzetno mi je drago, danas sam bio sa autorom knjige, kako ga svi zovu, sa Čubrom, nije Čilić, nego je Čubra, i prelistali smo zajedno cijelu ovu knjigu i mogu vam reći da svi znamo kaj je Bronx. Znači, di završava Đurek, počinje Bronx. I naš ovdje jedan od predstavljača je prošle godine Krunoslav Kruljac izdao knjigu Dugi konec. Dakle, a ta knjiga se preklapa u jednom dijelu Zagrebačke ulice sa Bronxom. Znači, di počinje Biškupec, di završava Đurek, ovaj dio uz Varteksove bazene i ostalo sve spada pod ovaj dio. I ova knjiga nije samo rekli bismo neka vrsta autorovog homidža tom dijelu. Ova knjiga, budući da ju je Državni arhiv uzeo pod svoje, zato jer je prepoznao jednu veliku vrijednost u toj knjizi, zato jer je naš poznati fotograf Brezovec dao sve svoje negative i doista se vidi koliko se urbano transformirao taj dio grada tijekom tih 80 godina. Ima zaista jednu i povijesnu vrijednost. Da ja puno ne dužim, predat ću riječ onima koji su najzaslužniji za ovu knjigu i oni koji će predstaviti ovu knjigu, ali želim reći da mi je zaista iznimno zadovoljstvo da je jedna ovakva knjiga o jednome kvartu i njegovoj urbanoj regeneraciji izašla u ovome gradu. Eto, hvala.
bacanjem kocke zapalo me da ja poslije gradonačelnika naše govorim, što mi je naravno zadovoljstvo i čast. Vas je tu više nego je bilo ljudi u Varteksovom naselju. Krasno je to, krasno. Kada mi prije otprilike godinu dana Marin nazvao i rekao da bi htio malo pričati o tome da će napisati knjigu u Varteksovom naselju. Ja sam istodobno ostao iznenađen, a istodobno sam bio i radostan. Radostan zbog toga jer sam znao da će definitivno koljevka moga života, koljevka moje mladosti, koljevka mojeg djetinjstva biti zauvijek po 3. puta pohranjena ovdje u knjižnici. Marin je učinio to da njegovi roditelji, Nevenka Nena i Vičenco Vice, moji dragi dugogodišnji prijatelji, imaju razloga za ponos. Marin je ušao u jedan projekt koji je fantastično vezao uz fotografiju. To je zapravo monografija Varteksovog naselja. Sad ja moram početi od toga da u moje vrijeme, kad smo mi bili mladi, tamo negdje 60. godina, nije se zvao Bronx. Znate kako se zvao? Brooklyn. I godinama smo bili mi iz Brooklyna i onda su došli neki novi klinci i oni su prekrstili ga u Bronx. Sad, zašto Varteksovo naselje mora biti vezano uz New York? To mi nije jasno, ja ne znam, to sociolog može raščlaniti o čemu se radi. Bilo kako bilo, to naselje je doista dovoljna muza za pisanje knjiga, za fotografiranje. Marin je imao sreću da je uhvatio u dobroj volji Stjepu Poljanića, koji je isto tu nazočan, a to je zet od pokojnog Drageca Brezovca. Dragec Brezovac je, moje dame i gospodo, bez ikakve konkurencije najbolji fotoreporter kojeg je ikad Varaždin imao i ne znam da će ga imati boljeg. To je čovjek koji je stalno za vratom ima onaj, ako znate, Rolleiflex, to su 6-9, to je 12 snimaka, kud god je išao, da li po krugu Varteksova, da li po ulicama, trgovima, parkovima, on je uvijek imao sa sobom fotoaparat i bilježio je. Njegove fotografije su fantastične, vidjet ćete kad ćete pogledati knjigu. I isto tako, to se krasno nadovezalo na ovaj novi dio, zato se odlično kaže urbana transformacija Varteksovog naselja. Točno se vidi razlika od onog 60-ih kada se zapravo moj Brooklyn gasio i rađao se Bronx. I tako je Marin jako kopao po tome i sve što je napisao tu i što je prikazano fotografijama je fantastično. Doista, bit će mi zadovoljstvo pričati malo, ako imate toliko strpljenja, o Varteksovom naselju, u smislu da je doista puno toga zahvatio Marin. Recimo, možda su neki od vas zaboravili da je Varteksovo naselje bilo izvorište fantastičnih sportaša. 8 državnih prvaka u 22 ove kućice, niti 180 ljudi, ukupno velim, više je tu nego tamo, 8 državnih prvaka. Zvonko Vupora je pobjedio svjetskog prvaka u šahu Bobija Fischera. To je bila senzacija, apsolutno. Nitko u Jugoslaviji, tadašnjoj državi, nije pobjedio Bobija Fischera. A tu su bili u biciklizmu Marijan Leček, državni prvak, Boško Kanoti u tenisu, Vesna Kelenc u tenisu u paru sa Vlatkom Husnjak, zatim bio je tu Zlatko Vodopija u hrvanju, zatim Josip Vinković braco
u kuglanju i tako da ne pričam dalje. Uglavnom, 8 državnih prvaka je Varteksovo naselje dalo. Dalo je i mnoge značajne osobe koje su bile kulturnom pa i u znanstvenom životu. Pa dalo nam je i našeg Ljubeka. Pa Ljubek je naš čovjek. Tako da, siguran sam da Varteksovo naselje će ostati u povijesti. Posebice uz činjenicu da jedini kvart u gradu Varaždinu, jedini kvart koji ima 3 knjige je Varteksovo naselje. Prema tome, ostaće zabilježeno i nikad neće to isklapiti. Generacije i generacije će manje više dolaziti u knjižnicu, čitati i tako dalje. Tako dugo dok nas umjetna inteligencija ne ubije. A nadamo se da ćemo i to izdržati. Mi ne, ali vi mladi da. I tako je. Ja bih rekao još nešto prije čestitke Marinu, da je u zahvali knjige na zadnjoj stranici napisao meni osobno zahvalu, hvala ti, i nazvao me starosjediocem, što je istina. Prvo, star sam, sjed sam i sjedim. Čestitam ti od sveg srca i od sutra krećeš na novu knjigu. A ja sam na redu. A prije svega srdačan pozdrav svima. Ja sam zapravo ovakav vas gledam, većinu vas, počašćen da sam tu jer puno više, jako puno tu ima ljudi koji mi je drago vidjeti, ja ih još uvijek prepoznajem, jer prepoznajem naprosto iz domene mojih mladih dana, što reći, nakon Kruljca, prijatelja, apropo Vupore, dok je on pobjeđivao Fišera, mi smo krali jagode na vrtu. Apropo Lečeka, isto tako jedna priča, on je imao prekrasnu trešnju. Odličnu trešnju je imao. I jedanput nas je zalevao v pol noći sa šlaufom, a mi smo bili na vrhu trešnje. I onda je pitao, kad je vaš gore mali? Ja sam v pol noći rekao, gledam da li mi mama s placa ide. Puno toga je bilo, velim, prekrasnih ljudi. Ponavljam, drago mi je da ih i mnoge danas vidim, prepoznajem i samo Bog nek da zdravlja. Ali što reći, to su samo emocije, gledavši te fotografije, čitajući to pismo dokumentarno, usuđujem se reći da je Marinova knjiga doista jedan dokument uspomene, emocije, povijesti jednog dijela grada Varaždina. I tako, eto, sve to skupa, bilo je to jedno prekrasno djetinjstvo, radničko djetinjstvo, pa i teško djetinjstvo. No, međutim, kak se vremena mijenjaju, ja sam ostao tog dojma i isto tako, zahvaljujući svojim roditeljima, KV radnicima, Varteksovcima, odrastao u toj nekoj poštenoj namjeri spoznaje malog, jednostavnog čovjeka i zapravo jednog veselog, ali s druge strane priprostog života. Tako da to je bilo jedno bogatstvo koje se danas teško pronalazi, to je moje mišljenje. Žao mi je mnogih mladih ljudi danas koji nalaze svoje neke izazove i neke svoje porive za ostvarenje svojih nekih što osobnih interesa, što životnih ciljeva u nekim drugim životnim saobraćajima. Ali ovo što smo mi imali, ja to govorim, ja sam tamo bio od 62. do 88. godine, to je bilo prekrasno. Čovjek se sjeti te neke pustopoljine, sjeti se onih železnih golova gdje smo svaku nedjelju igrali stari i mladi nogomet, od Žeca Kordića, pa Boraka, pa Mikulića, pa Friščića, da ne nabrajam dalje. Pa je onda ta siva četverokatnica na balkonima, to je bila tribina
za promatranje tih utakmica nedjeljom. Onda igranje tog skrivača, isto tako kad nije bilo škole prek vikenda, pa onda skočiš nutra v hižu pa namažeš taj kruh, mast, malo paprike i luka gore i kak izađeš van, popikneš se, nije bilo asfaltirano i kak to naveke je v životu opadne na onu stranu di je mast. Ne. Pa onda kreneš to po mraku malo gristi, prebiraš ono kaj osjetiš, pa odi neki zubek, neki sjekutić i tak, ne, pa to popravljamo. Isto tak, kiselice. Delali smo sendviče od kiselice. Vešće kak prijatelj klima, ne? Gdje to poslije i na placu probal prodat, ali baš mislim vremena se mijenjaju. Velim, bilo je tu velikog prijateljstva, bilo je i velikog rivalstva, jel? Kad su krenuli malo nekakvi, ajmo reći, sukobi mladelački sa plavom zgradom. Tam je bila ona velika graba zarasla gdje je danas ova žuta zgrada. Da, velim, do tog prvog asfalta, ja sam bil na vuglu Tome Janušića, mislim se da dok smo dobili smo samo gornji dio, znači s prednje strane ulaz, 3 stepenice pa gore, dolje je bil prizemno stari taj gospod Rukavina, prekrasan čovjek. Znam da me jako volel i kad je on otišao, eto, onda smo mi preuzeli zapravo cijelu zgradu, jel? U tom dvorištu jedanput sam dobil vuka iz Gorskog Kotara i uspio sam ga odgojiti i sjećam se snijega kak je Varteksovo naselje nekad imalo samo taj plot od tih letvi, samo su se vrhi vidjeli gore. I onda smo kopali tunele, tata i ja, da bi skroz s dvorišne strane došli napred na izlaz. Jedanput mi je pobegel i onda mi je čovjek došao reći poslije noćne smjene Varteksovih radnika, jel, kad su noćna smjena završila, da točno tam prek staroga dućana, gdje je sad loto i ta uplata Hrvatske lutrije, bil stari taj dućanček, da mi prek leži pesek, auto ga je tresnul. Pa sam onda sanjkama išli po njega, pa mi su ga ljudi koji su išli iz posla pomogli natovariti na te sanjke, a ja sam ga bogec vlekl doma, jer ipak je bil komad pesa. Sjećam se isto tak Hruze, Birca, sve je to nama apropo i športa koji je prijatelj Kruljac spominjal. Bilo je to vrijeme isto tak, koliko se ima, koliko se nema, ali za svaku Varteksovu tekmu još na tom starom stadionu kad se i sve furalo i trke i svašta je bilo. Bili su oni okrugli, tvrdi bombončeki ke si mogli sa štemajzlom cuclati. To je bilo najjeftinije kod te Hruze i držalo je na ovoj nekada južnoj tribini do nekad rukometnog igrališta. Jedan bombon je zdržal celu utakmicu, to nema nikad zaboraviti. No, okrugli u raznim bojama je. I kaj reći, velim, to je, lepo je, znate, lepo se vratiti, zahvaljujući Marini tebi, eto, lepo se vratiti u ta neka vremena, te bezbrižnosti, djetinjstva, mladosti. O ljubavi ne bomo govorili, to ipak nema smisla, jel, di je bilo, kak je bilo. Sva sreća i one garaže su napravili pa se dalo skriti onda nekako i tako. A što reći, eto. Niš drugo nego iskrene čestitke prijatelja. Eto, hvala vam lijepo. Poštovani gradonačelniče, drage Varaždinke, dragi Varaždinci, dragi prijatelji, dragi sugrađani. Prije svega da vas zahvalim na dolasku na predstavljanje knjige u ovako velikom broju. Iznenadili ste nas sve skupa od organizatora do mene, tako da sljedeća knjiga moramo proširiti ovu našu prekrasnu gradsku knjižnicu. Prije svega moram vam čestitati pogotovo svim stanovnicima Varteksovog naselja 80 godina postojanja kvarta. Otkud nama 80 godina postojanja kvarta?
Dakle, stare kuće u radničkom naselju počele su biti građene 1941. godine po tadašnjoj naredbi bivše vlasti. Izgrađene su 22 kuće za potrebe radnika Varteksa i njihovih obitelji. Te kuće su se nazivale u to vrijeme dvodomnice. Dakle, 22 kuće bile su dodijeljene radnicima Varteksa, tadašnjeg Tivara tekstilne industrije Varaždin, i one su od 1941. građene 2 godine, izgrađene su 1943. godine prošlog stoljeća. Danas je 2023. i na taj način obilježavamo točno 80 godina od nastanka i početka života u jednom dijelu grada Varaždina, u jednom kultnom kvartu kroz povijest koje su obilježile generacije i generacije. Kroz povijest Varteksovo naselje je doživjelo jednu urbanu transformaciju. Knjiga o kojoj nije meni bio san, ali mi je bila velika želja i potreba odužiti se bivšim generacijama i zapisati jedan dio i staviti u pisani zapis kroz knjigu i na taj način obilježiti jedan dio grada Varaždina od njegovih samih početaka skroz do danas. Dakle, knjiga se zove Urbane transformacije kvartologija, Varteksovo naselje, kolokvijalno danas zvani Bronx. Dakle, u tom dijelu urbana transformacija je naglasak na nju. Zbog čega? Stare kuće iz Varteksovog naselja, 22 koje su bile sagrađene, srušene su i na mjestu istom gdje su one bile sagrađene su desetokatnice sa stotinama i stotinama stanova i danas 4, neko mi šapće neke. 4 su još ostale. 2 su ostale. 2. Znači 22 su bile, 20 su srušili, 2 su ostale. Danas vizura kvarta izgleda potpuno drugačija sa visokim desetokatnicama i nema nikakve veze sa starim Varteksovim naseljem, a cilj knjige je bio povezati stari dio sa novim. Dakle, staro Varteksovo naselje, isti kvart sa današnjim, tako kolokvijalno ga zovemo Bronx, nema nikakve veze, znači 2 vizure istoga kvarta. Ja moram reći da kroz povijest u tom kvartu odrastale su generacije i generacije. I iz tog dijela u kvartu imamo jednu dužnost staviti, velim, u pisani zapis kroz knjigu taj dio grada koji i čiju važnost te knjige je prepoznao i Državni arhiv u Varaždinu. Znači, prilikom prikupljanja materijala od samih početaka i od ideje do realizacije trajalo je nekih nepunih 5 godina. Znači, kroz te godine, kroz to prikupljanje materijala, dokumentacije, između ostalog Državni arhiv u Varaždinu prepoznao je građu knjige i stao iza nje kao izdavač. Znači, knjiga Kvartologija ostaće pohranjena i u knjižnici i u Državnom arhivu u Varaždinu za buduće generacije, za sjećanje na jedan dio grada Varaždina koji je u njoj opisan od samih početaka pa sve do danas. Knjiga Kvartologija, malo tehničke podatke da vam ja iznesem nakon ovih priča predivnih mladića iz kvarta tako da knjiga Kvartologija se sastoji od 192 stranice i u njoj su sadržane 220 fotografija koje prikazuju početak gradnje starog Varteksovog naselja 1941. i kroz urbanu transformaciju u isto vrijeme vidimo fotografije gdje se stare kuće u Varteksovom naselju ruše, a istodobno grade nove desetokatnice. To se dogodilo s kraja 70-ih, a početka 80-ih. Iz potrebe za sve većim i većim brojem stanova u gradu Varaždinu, znači Varteksovo naselje staro je postalo pretjesno i urbanističkim planom počele su se graditi desetokatnice sa stotinama i stotinama stanova. Tada se događa ta urbana transformacija gdje staro Varteksovo naselje mijenja svoju vizuru u današnji takozvani Bronx. Spominjajući fotografije, znači fotografije koje su korištene u kvartologiji su nikad objavljene fotografije i moram se stvarno zahvaliti ovim putem gospodinu Stipi Poljaniću koji je ustupio arhivu, prebogatu arhivu od preko 100 slika koje se nalaze u kvartologiji od gospodina Dragutina Brezovca.
našeg poznatog fotografa i fotoreportera koji je slikao 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća. Od političkih, sportskih, kulturno-povijesnih, građevinskih događaja, Dragutin Brezovec je uz profesionalni rad koji je radio obilježio cijeli grad Varaždin, a čak i šire. Kad sam se prije, evo 10,5, tu je negdje 2 godine kad smo se našli prvi puta, našli i počeli govoriti o mojoj ideji i da ukoliko ima kakve slike starog Varteksovog naselja, da pokuša podržati taj projekat i da obogatimo slike i sa slikama gospodina Dragutina Brezovca. Ne samo da je podržao, nego mi je dao preko 100 fotografija Dragutina Brezovca iz područja, to jest povijesti starog Varteksovog naselja, iz urbane transformacije koja je prikazana u knjigi. Na tome puno hvala i stvarno, hvala Stipo. Jer to su fotografije koje će ostati za povijesti, koje nikad ne bi bile objavljene, nikad ne bi bile viđene da se nije dogodio ovaj projekat, tako da one su sada dostupne svima, da svjedoče jednom vremenu, jednoj povijesti, jednoga kultnoga varaždinskog kvarta, znači stvarno u kojem su odrastale generacije i generacije. Također, Državni arhiv u Varaždinu stoji kao izdavač knjige i također su oni sudjelovali i sa jako puno materijala i ovim putem se zahvaljujem ravnatelju državnog... Čujete me? Da. Okay. Evo, dobro je, Krljac. Znači, ovim putem se zahvaljujem i ravnatelju profesoru Damiru Hrelji, koji nažalost danas nije s nama i ja se u njegovo ime ispričavam. Zbog viroze bolesti čovjek se ispričao, isto vas sve lijepo pozdravlja. I zahvaljujem se ovim putem stručnom suradniku u knjizi Kvartologija, a to je isto čovjek iz Državnog arhiva u Varaždinu, a to je Kruno Sudec. Kruno Sudec je jedan prekrasan čovjek koji je od samih početaka stvaranja Kvartologije sudjelovao, podupirao i pomagao u razvoju da bi knjiga danas izgledala kakva je. Tako da možete da prestati jer stvarno... Isto tako, zahvaljujem se svim ljudima koji su tokom godina sudjelovali u ovom projektu i davali svoje fotografije, izvore fotografija i odobravali autorizaciju za objave u knjizi Kvartologija. Uz to, naravno, kako se nijedan projekat ne može odraditi bez institucija, bez ljudi, bez arhive, moram reći da su u Kvartologiji uz fotografije koje su dobavljene od Stipe, koje je Stipe odobrio, od Dragutina Brezovca, paralelno možete naći fotografiju, ja bi ju nazvao prije i poslije. Kaj to znači? Znači, na temelju starih fotografija, tokom godina ja odlazim na istu poziciju, na isto mjesto i pokušavam pod istim kutem napraviti fotografiju identičnu kakva je bila prije 30, 40, 50, 60, a najstarija je 80 godina. Znači, prije i poslije. Iz istog kuta, znači sa istog mjesta, tako da sad se čudim gospodinu Dragutinu Brezovcu, jer pokušavajući naći lokacije na koje je on išao, sam i ja moral ići da napravim te fotografije, a to su recimo krov 10-katnice u današnjem kvartu. To je 6. kat zgrade u kompleksu tvornice Varteks, gdje je nekad bila prediona, tkaona, štali. To su lokacije za koje je trebalo imati oko da bi on snimio takav kut i napravio takvu fotografiju da obuhvati jedan cijeli pejzaž. Tako da Kvartologija u tom svojem dijelu isto ima poglavlje prije poslije se zove. To bude vam, vjerujem, pogotovo ljudima iz Varteksovog naselja jako zanimljivo, jer budete mogli prepoznati fotografiju prije i kakva je danas. Vrlo važna stvar u Kvartologiji je to da sama fotografija u njoj nije fotografija. Znači, kaj hoću reći? To je puno više od fotografije.
na toj fotografiji ljudi koji su živjeli nekad u Varteksovom naselju, odrastali ili imali veze sa tim dijelom grada Varaždina, budu prepoznali svoju livadu, svoj prozor, prepoznali budu možda svoj auto, možda budu prepoznali sami sebe, jer fotografije su iz 50-ih, 60-ih, 70-ih. Ako neko danas ima 60, 70, 80 godina, on je tada bio tinejdžer, klinac ili, ajmo reći, omladinac. Te fotografije su unutra i ti ljudi su unutra. Dakle, možda prepoznate sami sebe, svojega djeda, svoje roditelje, ne znam, svoju prvu ljubav. Tako da sama fotografija nije samo fotografija, to je jedan sentiment, jedan osjećaj koji bude, velim, kod ljudi koji su imali doticaj sa Varteksovim naseljem, pobudili jedan osjećaj. I kvartologija nije knjiga koju ćete vi sad pročitati jedanput i da, kako sam već to rekao prije, da je sad ona pročitana i stavimo ju sa strane, nego je to knjiga koju ćete vi listati iznova i opet i opet i opet. Zašto? Jer u svakoj fotografiji koja je unutra, svaki puta ćete naći novi detalj, novu sitnicu, jer ima preko 220 fotografija izvornih s tog dijela grada Varaždina. Dakle, cilj kvartologije je i bio na taj način prenijeti jedan osjećaj, jedan život ljudi, generacija i generacija u tom dijelu grada Varaždina, velim od samih početaka, od povijesti pa sve do danas. Danas Varteksovo naselje, takozvano kolokvijalno Bronx, izgleda, velim, puno drugačije nego kao što je bio 40-ih, 50-ih, 60-ih. Danas je to jedan prekrasan kvart sa puno zelenila, sa puno dječjih igrališta i možemo vidjeti djecu vani da se igraju, nažalost sve manje i manje, ali kvart živi. Kvart živi, u njemu su mlade obitelji, u njemu su ljudi, on ima povijest i tradiciju, znači koju je i meni osobno bilo cilj i želja sačuvati kroz knjigu, jer i ja sam odrastao i živio u Varteksovom naselju, doživio urbanu transformaciju i živio u Bronxu. Moji roditelji, moji djedovi, bake, moji prabake i djedovi. Generacije i generacije, obitelji, prijatelji i tu među vama ima jako, jako puno tih ljudi iz tog kvarta. Ja kažem, svi kvartovi našega grada su prekrasni, posebni. Svaki ima svoju priču, ali onaj u kojem odrasteš, u kojoj odrastaju tvoji roditelji, bake, djedovi, taj jedan i jedini sa srcem i dušom generacija u njemu. I gdje god da živjeli, gdje god da se iselili, uvijek znamo gdje pripadamo i otkud dolazimo. Dakle, knjiga Kvartologija vam želi prenijeti takvu emociju i taj sadržaj u kvartologiji je posvećen svim generacijama kvarta, i bivšim i sadašnjim, a i budućim. Kao što sam rekao, knjiga će ostati u Državnom arhivu kao jedan zalog za arhivsku građu za buduće generacije. I ako mi danas obilježavamo 80 godina, to jest ova cijela godina je jubilarnih 80 godina od nastanka Varteksovog naselja, onda neka se za 80 godina nađu neki novi klinci i neko bilježe 160 godina Varteksovog naselja, Bronxa ili kako god će se već onda zvati u to vrijeme. Interes javnosti za knjigu je velik, vidimo i po ovoj popunjenoj, prekrasnoj našoj gradskoj knjižnici, koja je nažalost danas premala bila za sve. Mi ćemo pokušati, sad ćemo vidjeti kako će biti interes za drugo predstavljanje, ali to sam htio reći da hvala vam svima od srca na potpori, na dolasku, na ovako velikom odazivu, i kao što se nijedan projekat ne može ostvariti niti napraviti bez ljudi koji podupiru, koji pomažu projektu, tako se zahvaljujem Državnom arhivu u Varaždinu, zahvaljujem se gospodinu Stipi Poljaniću, zahvaljujem se Kruljcu, zahvaljujem se Kerekešu, zahvaljujem se gospodinu Josipu Novaku, koji je također svojim materijalima i informacijama doprinio da kvartologija izgleda danas ovako kako izgleda. Zahvaljujem se svim ljudima koji su podržali projekat sa materijalima, sa informacijama ili samo bravo, napravi to za nas. Zahvaljujem se i našim generalnim sponzorima,
a to je grupacija firmi Solvis, Farmex, Solex i ljekarne Talan. I na kraju moram vam reći da najviše od svega zahvaljujem se svojoj obitelji, svojim roditeljima koji su od uvijek i od samog početka bili najveća podrška u stvaranju ove knjige i od samog početka davali potporu. I ja bi se isto samo htio zahvaliti Stanoingu, kaj nam je nadrapal tamo onu zgradurinu, pa nam kvart lepo zgleda. Nažalost, na to ne vremo utjecati. Ja sam htio čuti vaše mišljenje. Ima li smisla večeras imati promociju broj 2 ili ne? Što vi mislite? Ljudi očekuju. Ja dobro, ništa. Evo, budi volja tvoja. Dragi moji, još jedanput vam svima zahvaljujem. Vaš interes je velik, knjiga ima dovoljno. Ukoliko idemo sa drugim predstavljanjem, što nas je iznenadilo, u tom dijelu poznamo se, većina vas koja me pozna, ako hoćete potpis, budemo se mi vidjeli, pogotovo mi u kvartu. Ko inzistira sa tim, tu sam za vas. I prije svega želim vam zahvaliti na ovako velikom odazivu i u svoje ime i u ime ovih mladića, vama i vašim obiteljima želim ugodne božićne blagdane i novogodišnje i sad možete slobodno na advent, na kuhano vino. Hvala vam, volim vas od srca. Puca!